Dobro večer, cijenjeni gledatelji, još jednom iz Kranjčevićeve. Dva trenera su sa mnom, naravno vjerujem različitih raspoloženja. Evo, Vaki Halihođić, još jedna pobjeda 1-0, treća ove sezone proljetne u gostima. Pa mi kad igramo na televiziju dobijemo 1-0. Ja trebam igračima čestitati jer ipak, iako je to pobjeda minimalna, mislim da je zaslužen, da smo pružili jednu finu partiju, da smo imali puno šansi, nažalost ponovo efikasnost nije bila na visini. Međutim, kažem ja, kad se pobjedi na ovakav način, treba ipak čestitati igračima jednom fair, korektnom borbu, igračima Zagreba isto na fair, korektnoj igri i oni su imali par dobrih situacija, međutim mislim da je naša pobjeda itekako zaslužena. Dobro, vi isto možete žaliti za bodom, sigurno imali ste nekoliko dobrih pozicija, Kelava je spašavao, Abdurrahimi dva čista zicera, rekao bih nekoliko dobrih akcija. Dobro, ja bih čestitao mojim igračima Dinama na jednoj dobroj utakmici, dinamičnoj utakmici, puno dobrih akcija i uzbudljivih situacija. Dinamo je zabio taj gol, mi smo utakmicu otvorili onako kako smo htjeli, imali smo kontrolu, imali smo posjed, ali nam je malo falilo da budemo u toj završnici agresivniji, da napravimo taj jedan iskorak da bi zabili taj gol. Čestitam Dinamo na pobjedu. Vaha, otkud ste izvukli Kalelja? Svi su govorili nekim drugom paru veznih igrača, vi često mijenjate, kombinirate, sada je opet on odlučio. O tome odlučujem ja, niko drugi, vjerovatno. Ja sigurno ne. Ne znam ja zbog čega kažete da iznenađuje, ja postavljam neku ekipu kako smatram da je najbolje u tom momentu, možda vi niste upoznati, neki igrač malo je povrijeđen, malo bolestan, malo nije u formi, prema tome moji su kriterijima određivanje ekipe često je promjeni, najviše zbog toga što u zadnje vrijeme imamo ti neki bizarni povreda koji me sprečavaju da najbolji elementi igre, međutim i ovi momci su večeras pokazali, svi oni, da je na njih u svakom momentu treba da računa. Zabio je jedan gol Kalelja, ali ono što vrijedi istaknuti je veliki broj udaraca iz daljine koje su imali vaši igrači danas. To forsirate da rade što više. Da, u zadnje vrijeme puno radimo na igri, puno radimo na šutiranju iz daljine, posebno vezni igrači. Evo, Kalelo je već, kažem ja, pokazao tu, kažem ja, napredak. Međutim, opet kažem ja, efikasnost mi moramo da popravimo, jer stvoriti toliko šanse poslije samo jedan gol, da to nije dovoljno za ekipu renomea kao što je Dinamo. Dobro, vi ste već i pobjeđivali Dinamo kao trener jednom u Maksimiru, imate nekih iskustva u toj situaciji. Bilo bi suludo braniti se cijelu utakmicu, niste i tako krenuli. Pa nismo ni krenuli, nismo ni htjeli tako igrati. Htjeli smo napast Dinamo, htjeli smo imati što veći posjed lopte, jer jedino iz posjeda možemo ugroziti gol Dinama. Kažem, rekao sam malo prije da nismo bili uspješni u toj završnici, a u drugom povremenu smo i mi imali svoje šanse, nismo iskoristili. Mislim, po meni da je ipak neodlučan rezultat bio najrealniji. Abdurrahimi sjajan sve do same završnice, baš do realizacije. Pa dobro, malo i po sustavu Abdurrahimi može, on je brz igrač, dobar igrač i sigurno jedna dobra kvaliteta. Nije iskoristio te prilike, dešava se, mislim da će proraditi, da će biti golova. Jeste li se zabrinuli možda Vaha nakon ovih silnih promašaja vaše momčite da ćete primiti pogodak? Pa to obično tako biva, kad promašite toliko šansi možete primiti kažem ja, pogodak, međutim odbrana je još jednom pokazao, kažem ja, koncentraciju, aplikaciju totalnu. Kele još jednom zaustavio jedna, dva zicera, kao što je ovaj slučaj sada, i to nam je donijelo ovu pobjedu. Da, bilo je drama u zadnjoj liniji, Barbarić nije se znalo hoće li strčati, gotovo da niste mogli sastaviti obranu. Da, Barbarić je jutros na laganom treningu jutarnji osjetio jednu bol, tako da je primio injekciju, da je junački, kažem ja, izdržao danas ovu utakmicu, jer tu imam veliki problema, kažem ja, sa stoperima koji su povrijeđeni, i prema tome trebamo čestitati na jedno izvanrednom požrtvovanju i hrabrosti da održi ovakvu jednu utakmicu, jer imao dobre igrače protiv njega, i prema tome to je taj esprit ekipe, to je taj smisao koji, kažem ja, se stvara, da igrači su spremni i pored nekih bolova, pored nekih poteškoća naprave taj korak, žrtvuju se za ekipu, zbog toga ekipa ima jedan moralno voljni moment jako visok. Da, evo još samo za kraj, Luka, vaš najbolji strelac Krstanović večeras nije došao do izražaja, nije ni bilo onih centaršetova puno i lopti za njega. Dobro, sigurno da su zaslužni za to igrači, odbrambeni štoperi Dinama, da nije mogao
tako doći lako u pozicije, premda je bio u jednoj 100% poziciji, nije bilo koncentracije da realizira to. Da, u svakom slučaju hvala trenerima. Mislim da smo gledali jedan zanimljiv gradski derbi, samo jedan pogled do duše, ali lijepa atmosfera, 3-4 tisuće gledatelja, dosta prilika i na kraju pobjeda minimalna Dinama 1-0. Hvala još jednom našim sugovornicima, toliko iz Kranjčevićeve.